Loko u ri munhu wo khongela ni kombela u yingisela mhaka leyi va ni ta ku byela ka yona. Loko u ri munhu wo ti rhandzela swikhongelo na ku titsona, yingisela mhaka leyiwa because yi na nkoka swinene. Endzeni ka vukhongelo kumbe loko se hi nghena evukhongeleni, van'wani va mi nga kota ku relate na mhaka leyi loko mi yingisela kahle. Ku na swilo swimbirhi loko munhu a nghena evukhongeleni a nga amukela xilo xa so. Ku na deception leswi swi nga vuxisi swi amukeliwa kwini a xikhongeleni. Ku na discipline leswi ku nga nawu ku mahanyelo ya wena ma va ma ri kahle ma ri lamanene. Munhu wo ka a nga twisisi timhaka letiwa i ta tala ku xiseka. Loko Yesu a nghena a khongela masiku ya 40, hi twa leswaku loko a hete ku khongela ku humelela na la Sathana a vulavula na Yesu. Xikhongelo kumbe ku titsona a swi n'wi hlongoli Sathana because after loko a khongelini Yesu hi lweyi nala se wa humelela, wa ta kusuhana, wa tshunela, a vulavula na Yesu loyi a nga khongela 40 nights and 40 days a karhi titsona. So loko Yesu a lo amukela Sathana tanihi rito, a ku rito leri i ra Xikwembu, so a ya huma laya a kume deception because na loko Sathana a fika i ringeta ku n'wi kamba ematimba ya yena a ku loko u n'wana wa Xikwembu cinca ribye leri va xingu. Loko hi hlaya hi emahlweni ka buku liya, loko Yesu a karhi a temptiwa, hi kuma swa ku Yesu se a tlakuliwa a vekiwa henhla, se a kombiwa swilo hinkwaswo swi ri hansi ka yena. Loko sweswo swi vula swa ku yini? Munhu se n'wini i tlakuliwini, n'wini loyi a ri xikhongeleni mara a nga tlakulanga hi Xikwembu, i tlakule hi Sathana. Hi lava van'wani va humaka va twa nga ku kereke hinkwayo a yi khongeli, ku khongela mehe ntsena. Van'wani lava maybe vanhu lava hinkwavo va le ku khongeleni kahle hi mehe ntsena ni nga yi khoma mhaka leyi wa ya ku khongela because i tlakuliwile, i le henhla mara a nga tlakulanga hi Xikwembu. Hi fanele leswi dyondzaka hi timhakeni ta xikhongelo. A hi kumanyana tinhlamulo ta hina ntsena kusuka ka Xikwembu loko karhi hi khongela. Na ye Sathana wa hlamula ende i hlamula yini? I hlamula ku lava ku ta kavanyeta nhlamulo ya hina. Sathana i hlamulela ntsena ku ta kavanyeta nhlamulo ya mina na n'wina ka Xikwembu. Hi yo mhaka loko se Yesu a ka heta ku khongela se manjheni la a langutele nhlamulo ya Xikwembu, se kumbe la hinkwenu a hi langutele ku se ta twa Xikwembu ku yantswa hi ku a ri khongeleni, se a twa Sathana hi voice yin'wana leyi kulukumba yo twala swinene mhaka yinene. Ene twanani mhaka leyi a yi twisa Sathana a hi hlanganisa na matsalwanyana swo karhi. Swi vula swa ku ri yini? Loko u karhi u khongela ti dyondzisi ku hlaya rito ra Xikwembu, hi ku loko u nga hlayi rito ra Xikwembu i ya huma kwalaya u ri na vuxisi, i twa nga ku se i khome yona.